lijep pozdrav svima. Nalazimo se na Osječkoj Srednjiki gdje se nedavno odvijao međurazredni nogometni turnir. Pa evo s nama je organizator ovogodišnjeg turnira, Stevan Pognavac. Hoćeš nam ti nešto više o tome reći? Pa evo, mi smo, ja i moj razred, organizirali smo nogometni turnir koji je u našoj školi već postao tradicija i naš cilj je bio da okupimo što više učenika, što više razreda. Naravno, taj dan učenici nisu morali ići u školu pa odaziv bio još veći, ali glavni cilj je bio zabava i druženje. Dobro, koliko vam je trebalo to sve organizirati? Pa za organizaciju nam je trebalo nekoliko dana. Nismo imali većih problema, osim što je dan kada se treba održati turnir padala kiša, pa smo ga odgodili za jedan dan kasnije, ali ovo ostalo sve bilo u redu. Tko vam je pomogao pri organizaciji? Nismo trebali neku veću pomoć, ali morali smo pitati ravnatelja da nam da dopuštenje da možemo održati turnir. Dobro, evo s nama je i nepristran sudac, Lovro. Ti nisi iz naše škole, tako? Ne, ja sam iz ekonomske upravne škole Osijek. Čuli smo za jednu anegdotu. Da, znači Stevan mi je došao dan prije pod velikim odmorom ispred matematičke me pitao da bi mogao doći sutra suditi nogometni turnir. I ja sam se nekako zbunio i mislio sam da mi je rekao za košarkaški turnir i ja sam sljedeće jutro došao obučen kao košarkaški sudac, te sam prekasno saznao da sudim nogometni turnir, ali nikakvih problema nije bilo dalje tako. Dobro, znači sudio si negdje prije? Jesam, sudio sam na ostalim natjecanjima ostalih sportova, naravno, kao što su atletika, košarka i nogomet mi je bio novo iskustvo. Je li bilo teško suditi s obzirom da si morao učenicima suditi? Pa nije bilo nešto pretežno teško, zato što svi ti učenici prijatelji u školi i tako da nije bilo nikakvih problema, svađe, svi su se slagali i tako da. Sad kada smo to rekli, tko je pobjedio? Pobjednički razred je 3A, drugo mjesto je zauzeo 4C i treće mjesto je zauzeo 4B. Dobro, evo čestitke pobjednicima, a što je nagrada? Nagrade su bile simbolične, kao što sam rekao, ali glavni cilj tog turnira je bio da se svi okupimo, družimo, jer u današnje vrijeme jako je rijetko vidjeti puno djece na igralištu i za mene je to uistinu nešto predivno. Dobro, evo hvala sugovornicima, hvala vama što ste gledali, lijep pozdrav još jednom sa Osječke Srednjike i nadamo se da će vam ovo biti poticaj da i sami nešto organizirate.